Igikombe cy'isi kigeze kubura, isi yose irahagarara. Nyamara uwagikijije si umukinyi, si na perezida wa FIFA byibuze, si n'abapolisi, ahubwo yari imbwa isanzwe. Kugira ngo ubyumve neza, reka dusubire inyuma mu mateka. Mu 1966 harimo inkuru y'imbwa itangaje yanditse amateka. Iyi mbwa yanditse amateka mu mupira w'amaguru kurusha abakinnyi bakomeye. Iyi mbwa yitwa Pickles. Ni imbwa izwiho kuba yararokoye igikombe cy'isi. Muri Werurwe 1966 Ubwongereza bwari mu myiteguro ikomeye yo kwakira igikombe cy'isi. Igikombe cya Jiririme cyari cyasizwe mu kazu k'ibirahure i Westminster. Iki gikombe cyari cyasizwe kugira ngo abantu bakirebe. Cyari ikimenyetso cy'ishema n'icyizere ko irushanwa rizagenda neza. Ariko ku cyumweru tariki ya 20 Werurwe muri 1966 habaye inkuru yatunguye isi yose. Icyo gikombe cyari cyibwe, abajura bari bagitwaye mu buryo butangaje. Baraje baragitwara, barigendera, nta n'umuntu wigeze abahagarika. Isi yose yatangiye kwibaza uko igihugu gikomeye nk'Ubwongereza cyabuze kurinda ikimenyetso gikomeye cya ruhago. Noneho nyuma y'iminsi mike, perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza mu biro bye yakiriwe ibaruwa isaba amafaranga kugira ngo igikombe cyibwe kigarurwe. Ndetse muri iyo baruwa hoherejwe n'agace gato kacyo kagaragaza nk'ikimenyetso cy'uko ababikoze bafite icyo gikombe koko. Polisi ya Scotland Yard iki gihe yatangiye iperereza rikomeye. Icyo gihe ifata umwe mu bakekwaga witwaga Edward Bichiri, ariko igikombe gikomeza kuburirwa irengero. Mu gihe abantu bari baramaze gukuraho no kwiheba, habayeho igitangaza kitari cyitezwe. Hashize iminsi 7 gusa, umugabo witwaga David Corbett yasohokanye imbwa ye yitwaga Pickles kugira ngo ayitembereze gusa. Bageze mu gace kamwe ko mu majyepfo ya London, Pickles yatangiye kwikanga no kureha cyangwa se kunukirwa n'ikintu cyari gishe mu gihuru hafi y'imodoka aho yari iparitse. Corbett amaze kwegera imbwa yerekezaga amaso, yabonye ipaki izingiyemo ibinyamakuru bishaje. Ayifunguye yabonye ikintu gitangaje. Ntiyari inzozi, ahubwo yari igikombe cya Jiririme cyari cyarabuze. Icyo gihe Ubwongereza bwariruhukije bwongera guhumeka. Gusa FIFA yari ifite impungenge zikomeye, kuko hari amakuru yavugaga ko kutaboneka kw'igikombe byashoboraga guteza ikibazo gikomeye ku irushanwa. Igitangaje muri ibyo, hari hamaze gukorwa igikombe cy'ikiganano kugira ngo nibiba ngombwa abazatsinda umukino bazahabwa icyo ngicyo, isi yose itabizi. Ariko ibyo byose byahindutse amateka kubera imbwa imwe y'indahemuka. Pickles yahise iba icyamamare ku isi yose, yambitswe imidari y'ishimwe. Nta ibyo bidahagije, inatumirwa mu birori by'abatwaye igikombe cy'isi, ifotorwa n'ibinyamakuru bikomeye ndetse igaragara no muri filimi zitandukanye. Mu yandi magambo, yabaye intwari itari yitezwe. Icyo bitwigisha, rimwe na rimwe amateka ahindurwa nabi isi ititeze, mu gihe ababa bafite ububasha n'ubumenyi baba bananiwe. Mu yandi magambo, ubudahemuka bw'ikiremwa gito gishobora gukiza ishema ry'igihugu cyose. Niyo mpamvu abantu nibavuga amateka y'igikombe cy'isi cyo mu 1966 badakwiye kwibuka intsinzi y'Ubwongereza gusa, bakwiriye no kwibuka imbwa yitwa Pickles yagaruye icyo gikombe, maze ikandika amateka atazibagiranwa mu rugendo rw'umupira w'amaguru. Ikindi gitangaje cyabaye kuva igikombe cy'isi cyatangira ku isi, iyi ni inkuru y'Ubuhinde n'amahirwe butigeze bwongera kubona. Mu 1950 hari hashije imyaka 3 gusa Ubuhinde bubonye ubwigenge, ndetse cyari igihugu cyari gifite inzozi zo kwereka isi yose ko gishoboye kwihagararaho nyuma y'igihe kirekire kinyura mu bukoloni. Muri uwo mwaka igikombe cy'isi cyagombaga kubera muri Brazil, kandi ku nshuro ya mbere mu mateka Ubuhinde bwari bwabonye amahirwe yo kwitabira irushanwa. Ariko ibintu byarahindutse. Geza n'uyu munsi abantu benshi bemera ko Ubuhinde butagiye muri Brazil kubera ko FIFA yari yabasabye kwambara inkweto. Hari impamvu ituma iyo nkuru kwirakwira. Mu mikino ya Olympique yabereye i Londres mu 1948, bamwe mu bakinnyi b'Ubuhinde bakinye batambaye inkweto, bakinana ibirenge. Ibi byatunguye isi biranayitangaza kubera ubuhanga bwabo. Mu myaka yakurikiyeho, FIFA yashimangiye ko abakinnyi bagomba gukina bambaye inkweto z'umupira kugira ngo barindwe imvune kandi amategeko yubahirizwe. Ariko iyi yari yo mpamvu yonyine? Abashakashatsi bavuga ko ikibazo cy'inkweto atari cyo cyonyine cyatumye Ubuhinde butajya muri Brazil.
hari indi mpamvu zari zikomeye zari zihari. Icyambere, muri icyo gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Buhinde ryabonaga ko imikino ya Olympique ari ifite agaciro kurusha igikombe cy'isi. Ntiyabonaga neza akamaro ko gukoresha amafaranga menshi bajyana ikipe muri Brazil, igihugu cyari kure cyane. Ikindi cya kabiri, urugendo rwo kujya muri Brazil rwari rurerure cyane kandi runahenze. Icyo gihe gutembera byasabaga gukoresha ubwato cyangwa izindi nzira zatwaraga ibihe binini cyane. Ibintu byumvikana ko byari umutwaro ku gihugu nk'iki cyari kiri kubaka ubukungu bwacyo nyuma y'ubwigenge. Icya gatatu cyabayeho ni ibibazo byo gutegura neza ikipe no kutagira imyiteguro ihagije yo guhatana ku rwego rw'isi. Icyo gihe abayobozi bumvaga ko ikipe ititeguye neza guhangana n'ibihangange by'umupira w'amaguru. Amaherezo hafashwe icyemezo gikomeye, Ubuhinde ntibwajya mu gikombe cy'isi cy'1950. Iki cyemezo cyahinduye amateka. Kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi, Ubuhinde ntiburongera gukina igikombe cy'isi cy'abagabo. Nyuma yaho birumvikana umupira w'amaguru watangiye gutakaza umwanya wari ufite mu Buhinde, maze umukino wa kiriketi muri icyo gihugu urushaho gukundwa kugeza ubwo uba siporo ya mbere muri icyo gihugu. Iyo umuntu yibajije ati byari kugenda bite iyo Ubuhinde bujya muri Brazil, ntago bimworohera gusubiza iki kibazo na gato. Birashoboka ko bwari kubaka amateka mashya, bugakura bukaba imwe mu bihangange by'umupira w'amaguru. Ariko amateka ntiyandikwa n'ibyari kuba, yandikwa n'ibyabaye. Ikindi cyabaye gisa nk'igitangaje, mu 1938 Ubutaliyani bwari bwegukanye igikombe cy'isi cya Giririmi. Ariko bidatinze intambara ya kabiri y'isi iraduka, Uburayi bwinjira mu kavuyo, ingabo z'Abanazi zitangira kwigarurira ibice byinshi by'umugabane. Iki gihe igikombe cya Giririmi cyari kibitswe muri banki y'i Roma. Ku bantu benshi cyari igihembo cya ruhago gusa, ariko kuri Otorino Barasi, umwe mu bayobozi bari bakomeye mu mupira w'amaguru mu Butaliyani, cyari igice cy'amateka y'isi. Barasi yagize ubwoba ko icyo gikombe gishobora kurira mu kavuyo k'intambara maze kikaburirwa irengero. Ntawe yari afite yo kwizera. Icyo gihe yafashe icyemezo twakwita icy'ubutwari. Yagiye muri banki mu ibanga rikomeye, afata igikombe akijyana iwe mu rugo, ariko ntiyagisize muri coffre-fort cyangwa ahandi hihariye, ahubwo yagisize mu isanduku y'inkweto ishaje, maze iyo sanduku ayisunikira munsi y'uburiri bwe. Niho amateka y'umupira w'amaguru yaraye imyaka myinshi. Inkuru zimwe na zimwe zivuga ko inzu yigeze gusakwa n'abasirikare, ariko ntibigeze batekereza ko ubutunzi bw'isi yose bwaba buri munsi y'uburiri bwe. Icyo kuri kizwi ni uko amayeri Barasi yakoze yatumye igikombe kirokoka intambara. Nyuma y'imyaka 12 nta gikombe kibaye kubera intambara. Irushanwa ryaragarutse mu 1950 muri Brazil, kandi igikombe cya Giririmi cyari kigihari. Birumvikana iyo Barasi adafata icyo cyemezo, irashoboka ko kimwe mu bimenyetso by'amateka ya ruhago kiba cyaraburiwe irengero. Mu yandi magambo, yatweretse ko hari igihe ubutwari butaba ku rugamba gusa, ahubwo ko hari igihe ubutwari buba mu kurinda ibyibutsa isi yose ko nubwo intambara ziza zishira, ariko siporo igakomeza guhuza abantu. Nanone kandi mu 1966 hari inkuru yababaje abakunzi ba ruhago ku isi. Iyi ni inkuru y'umukinnyi wari wenda gusezera igikombe cy'isi burundu, Pele. Muri uwo mwaka wo muri 1966 isi yose yari hanze amaso umugabo witwaga Pele, kuko yari amaze gufasha Brazil gutwara igikombe cy'isi inshuro ebyiri zikurikirana, mu 1958 no mu 1962. Abantu benshi bibazaga niba yaragiye kongera kwandika amateka mu Bwongereza, ariko ibyo abantu bari biteze ntibyabaye. Muri icyo gihe amategeko y'umupira w'amaguru ntiyarindaga abakinnyi bafite impano idasanzwe nk'uko bikorwa uyu munsi. Nta n'amakarita atukura cyangwa y'umuhondo yari yakabayeho. Ayo yaje gukoreshwa mu gikombe cy'isi cyo mu 1970. Icyo gihe abasifuzi bari bafite ububasha bwo guhana amakosa, ariko akenshi ubugome bwinshi bwarakorwaga ntibuhanwe uko bikwiye. Mu mukino wa mbere Brazil yakinye na Bulgaria, Pele yakorewe amakosa menshi akomeye. Nubwo yabashije gutsinda igitego cyiza cy'umupira wari uteretse, yavunitse ku buryo atabashije gukina umukino wari ukurikiyeho wa Hungary. Brazil yasabwaga gutsinda Portugal kugira ngo ikomeze. Nubwo Pele yari atarakira neza, yahisemo kugaruka mu kibuga kugira ngo afashe igihugu cye. Aho rero niho habereye inkuru zibabaje mu mateka y'igikombe cy'isi. Mu mukino wa Portugal, Pele yongeye gukorerwa amakosa akomeye. Aya makosa yakorewe cyane n'umukinnyi João Marai.
Kimwe mu byo abantu benshi banenga kugeza n'uyu munsi nuko Marayi atigeze yirukanwa kuko nta makarita atukura yabagaho muri icyo gihe. Pele yakomeje kugwa hasi inshuro nyinshi, yababazwaga no kugenda, ariko kubera ko amategeko atemeraga gusimbuza abakinnyi bakomeretse, nta yandi mahitamo yari ahari. Icyo gihe yakomeje gukina acumbagira ariko mu bubabare bukomeye. Icyo gihe Brazil yatsinzwe ibitego 3-1 isezererwa hakiri kare. Nyuma y'uwo mukino Pele yabwiye abanyamakuru amagambo yatunguye isi yose. Yavuze ko atazongera gukina igikombe cy'isi kuko we yumvaga ruhago itagomba guhinduka urubuga rw'ubugome. Birumvikana abakunzi ba ruhago barababaye kuko hari n'abatekerezaga ko urugendo rwa Pele mu gikombe cy'isi rurangiriye aho, ariko amateka mu gikombe cy'isi yaratararangira. Mu myaka yakurikiyeho FIFA yakomeje gutekereza uko yarushaho kurinda abakinnyi. Mu mwaka w'1970 amakarita y'umuhondo n'ay'umutuku yatangiye gukoreshwa ku mugaragaro. Akoreshwa bwa mbere mu gikombe cy'isi, nubwo icyo cyemezo kitafashwe kubera Pele wenyine, ahubwo cyari igisubizo ku bibazo byinshi by'ubusifuzi byari byaragaragaye mu marushanwa yabanje. Ikintu gitangaje ni uko Pele yaje guhindura icyemezo, agaruka mu gikombe cy'isi cyo mu 1970 muri Mexico. Icyo gihe ntiyagarutse nk'umukinnyi usanzwe, ahubwo yagarutse nk'umwami ushaka kurangiza umurimo we. Yayoboye Brazil mu buryo budasanzwe, itwara igikombe cyayo cya gatatu, maze aba umukinnyi wa mbere mu mateka wegukanye ibikombe by'isi inshuro 3. Ikindi cyabaye kitazibagirana ni uko mu 1974 igihugu cya Zaire, ubu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gihugu cyanditse amateka akomeye. Iyi kipe ya Zaire kandi yabaye igihugu cya mbere cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyari cyitabiriye irushanwa ry'igikombe cy'isi. Ibi byumvikanaga nk'ishema muri Afurika yose. Icyo gihe Perezida Mobutu Sese Seko wari uyoboye icyo gihugu yagize umupira w'amaguru igikoresho cyo kwerekana isura nshya y'igihugu cye cya Zaire. Yashoye amafaranga menshi mu ikipe y'igihugu, ayiha imyitozo n'ibikoresho bigezweho kuko yashakaga ko isi ibona ko Zaire ari igihugu gikomeye. Ariko inyuma y'iryo shema hari ibibazo bikomeye. Nyuma yo gutsindwa na Yugoslavia ibitego 9-0, kimwe mu bitesha isura cyane amakipe yo muri Afurika mu mateka y'igikombe cy'isi. Icyo gihe umwuka wahindutse mubi, abakinnyi benshi nyuma baje kuvuga ko bari bafite ibibazo by'amafaranga bari batarishyurwa, ndetse baje gusobanura ko bari babayeho no mu gitutu gikomeye. Inkuru yakwirakwiye cyane ni uko iyo umukino wa nyuma na West Germany, intumwa zaturutse ku butegetsi zababwiye ko batagomba gutsindwa nabi. Hari abakinnyi n'abanyamakuru bemezaga ko gutsindwa ibitego byinshi byari kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo n'imiryango yabo. Icyakora ni ngombwa kuvuga ko nta nyandiko zemewe zerekana amagambo nyayo yavuzwe cyangwa yemeza ko Mobutu yatanze itegeko rigira riti nimutsindwa ibitego 4 nimuzangarukire mu gihugu. Ibi bishingira ahanini ku buhamya bwatanzwe nyuma n'abari hafi y'ibyabaye. Ikidashidikanywaho ni uko abakinnyi bakinaga bafite ubwoba n'igitutu gikomeye cyane cya politike. Muri uyu mukino rero wa West Germany habaye ikintu cyatunguye isi yose. Mu gihe Abadage bari bagiye gutera kufura, myugariro wa Zaire witwaga Mwepu Ilunga yahise ava mu rukuta rw'abakinnyi yiruka atera umupira kure mbere y'uko uterwa. Abasesenguzi bamwe batekerezaga ko atazi amategeko y'umupira w'amaguru, ariko nyuma y'imyaka myinshi Ilunga yabisobanuye ukundi. Yavuze ko yari azi neza amategeko, ngo yakoze biriya kubera uburakari n'igitutu yari afite. Yasobanuye ko kandi yashakaga gutuma n'igihe kigenda. Yongeyeho ko yababazwaga n'uburyo ikipe yabo yari iri gufatwa n'ubutegetsi ndetse n'ibibazo by'imbere mu ikipe. Maze Zaire icyo gihe itsindwa ibitego 3-0 ibona gutahuka. Nanone mu mwaka wa 2005 Cote d'Ivoire yari imaze imyaka irenga 2 mu ntambara y'abenegihugu. Igihugu cyari cyaracitsemo ibice, mu majyaruguru hari inyeshyamba, mu majyepfo hakaba ubutegetsi bwa leta. Imiryango yari yaratandukanye, amarira n'ubwoba biba ubuzima bwa buri munsi. Muri ibyo bihe bikomeye ikipe y'igihugu yakomezaga gukina. Ikintu gitangaje nuko yari igizwe n'abakinnyi bakomoka mu mpande zose z'igihugu. Nubwo abaturage b'icyo gihugu bari baratandukanyijwe n'intambara, ku itariki ya 8 Ukwakira 2005 Cote d'Ivoire yatsinze Sudani ibitego 3-1, maze ibona itike yo kujya mu gikombe cy'isi cya 2006. Igikombe cyabereye mu Budage, byari bibaye ubwa mbere mu mateka y'icyo gihugu. Birumvikana abantu bari biteze ibirori byo kwishimira itsinzi, ariko ibyabereye mu rwambariro byarenze umupira w'amaguru. Didier Drogba yafashe mikoro ya televiziyo maze ahamagara bagenzi be bose, maze bahita bapfukama hasi imbere ya kamera. Muri aba bose nta muntu wigeze avuga iby'ibitego cyangwa itsinzi. Mu ijwi rya Drogba yagize ati, baturage ba Cote d'Ivoire,
abaturutse mu majyaruguru, amajyepfo, hagati no mu burengerazuba twabagaragarije ko dushobora kubana no gukina turi hamwe dufite intego imwe. Rero nyamuneka nimureke kurasa, mushyire intwaro hasi kandi mutegure amatora. Ayo magambo yakwirakwiye mu gihugu hose, ariko ni na ngombwa kuvuga ukuri kw'amateka. Ntabwo intambara yahise ihagarara uwo munsi nkaho habaye igitangaza cy'ako kanya, kuko hari hakiri ibibazo byinshi by'umutekano na politike. Ariko ubutumwa bwa Dorogba bwagize uruhare rukomeye mu kongera icyizere cy'amahoro. Ubwo butumwa bwahuje imitima y'abaturage benshi, butuma abantu bongera gutekereza ko ubwiyunge bushoboka. Muri 2007 habaye indi ntambwe ikomeye. Dorogba yongeye gusaba ko umukino wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika wabera mu mujyi wa Buaku, umujyi wari warabaye indiri y'inyeshyamba. Bwari ubwa mbere ikipe ikiniye muri uwo mujyi kuva intambara yatangira. Uwo mukino wabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubwiyunge. Nubwo Cote d'Ivoire yasezereye mu gikombe cy'isi cya 2006, hari ikintu cy'agaciro yari yacyuye kiruta ibikombe bya zahabu. Yacyuye icyizere. Nanone mu 1930 FIFA yafashe icyemezo gikomeye cyo gutegura igikombe cy'isi cya mbere muri Uruguay. Icyo gihugu cyari cyarahawe amahirwe kubera ko cyari cyaratwaye imidari ya zahabu mu mikino ya Olympique y'1924 ndetse n'1928, kandi kikanemera kwishyura byinshi mu byagombaga gutwara amakipe yari kuzitabira. Ariko ikibazo gikomeye cyahise kivuka. Ibihugu byinshi byo mu Burayi ntibyashakaga kujya muri Uruguay. Byavugaga ko urugendo rwari rurerure cyane, ruhenze cyane kandi ruteje n'akaga. Hari n'ingaruka z'ubukungu bw'isi bwari bukiri mu bihe bibi nyuma y'ihungabana rikomeye ryabaye mu 1929. Hashize igihe kinini nta gihugu cyo mu Burayi cyemeye kwitabira. Perezida wa FIFA Gilles Remy ntiyacitse intege. Yakoresheje imbaraga nyinshi mu gushishikariza amakipe kujya muri Uruguay. Amaherezo ibihugu 4 byo mu Burayi, ibyo bihugu byari birimo Ubufaransa, Ububiligi, Romania na Yugoslavia. Mu kwezi kwa Kamena 1930 amakipe yatangiye urugendo rw'amateka mu bwato. Muri ubwo bwato harimo abakinnyi b'Ubufaransa, ab'Ububiligi n'aba Romania, ndetse na Gilles Remy nawe yari aburimo. Yaratwaye igikombe cya Gilles Remy, yaragiye guha abazegukana irushanwa rya mbere. Yaragitwaye mu mizigo ye nk'ibintu bisanzwe. Urugendo rwamaze ibyumweru 2 n'igice kugeza kuri 3. Abakinnyi babayeho mu buryo butari bworoshye. Nta bibuga by'imyitozo byari bihari. Bakoraga imyitozo yoroheje ku bwato, bakiruka ku magorofa y'ubwo bwato kandi bakagerageza kugumana imbaraga zabo. Hari n'abarwaraga kubera imihengeri y'inyanja. Bamwe bageze no muri Uruguay barananiwe cyane kubera ubwo burebure bw'ubwo rugendo. Inkuru idasanzwe nanone yagaragaye muri Romania. Bivugwa ko umwami Charo wa kabiri yagize uruhare mu gutoranya abakinnyi b'ikipe y'igihugu, ndetse bamwe bagahabwa icyizere ko nibagaruka bazasubizwa mu mirimo bakoraga. Nubwo hari impaka ku buryo nyabwo yabigizwemo uruhare, amateka menshi agaragaza ko ubwami bwagize ijambo rikomeye muri icyo cyemezo. Nubwo amakipe y'i Burayi yageze muri Uruguay afite umunaniro, irushanwa ryaratangiye. Amaherezo Uruguay na Argentine nibyo byageze ku mukino wa nyuma. Uruguay itsindira iwabo, yegukana igikombe cya mbere mu mateka. Ibi byasigiye FIFA umukoro ukomeye. Byagaragaje ko gutegura irushanwa ry'isi yose bisaba gutekereza ku ngendo, ku mibereho myiza y'abakinnyi n'uburyo bwo koroshya urujya n'uruza rw'amakipe aturutse kure. Nanone mu gikombe cy'isi cya mbere cyabereye muri Uruguay mu 1930 ibintu byinshi byakorwaga mu buryo butandukanye. Nubwo tuzi uyu munsi, nta VAR yabagaho, nta masaha y'ikoranabuhanga yabagaho, kandi amategeko amwe n'amwe yari atarashyirwa ku murongo uhamye. Ku mukino wahuje Ubufaransa na Argentine kwa 15 Nyakanga 1930, umusifuzi wo muri Brazil witwaga Elmeida Rego yanditse amateka atunguranye. Icyo gihe abasifuzi benshi bafatwaga nk'abanyacyubahiro, bagombaga kugaragara neza mu maso y'abafana. Nubwo amakuru amwe atandukana ku myambarire uwo musifuzi yari yambaye uwo munsi, amateka menshi y'icyo gihe agaragaza ko abasifuzi bakundaga gusifura bambaye amakoti ndetse n'amashati meza n'amakaruvati. Ni ibintu bitangaje iyo ubigereranyije n'uburyo abasifuzi b'iki gihe basifura imikino bambaye. Iki gihe umukino wari ugeze mu mpera zawo, Argentine yari imbere n'igitego 1-0 mu gihe Abafaransa bashakaga igitego cyo kwishyura. Uburyo bwatunguye benshi. Elmeida Rego yahise avuza ifirimbi isoza umukino mbere y'igihe cyagenwe. Hari hakiri iminota mike yo gukina. Abakinnyi b'Ubufaransa bararakaye cyane,
bahise birukira ku musifuzi bamubaza impamvu arangije umukino hakiri kare. Abatoza n'abari hafi y'ikibuga binjiye muri ayo makimbirane. Nyuma yo kugenzura neza igihe uko cyari gihagaze, Elimaidarego yamenye ko yakoze ikosa. Yafashe icyemezo kidasanzwe, yategetse ko umukino usubukurwa kugira ngo iminota yari isigaye ikinwe. Amakuru amwe avuga ko abakinnyi ba Argentine bari bamaze no kuva mu kibuga bitegura gutaha mbere yo guhamagarwa ngo bagaruke gukina iminota yari isigaye. Nubwo hari impaka ku mubare nyawo w'iminota yari isigaye, benshi bavuga ko yari hagati y'iminota 6 ndetse n'6 n'igice. Abakinnyi baragarutse bakomeza umukino basubukura iminota yari isigaye. Amaherezo Ubufaransa ntibwabasha kwishyura. Argentine isoza umukino n'igitego kimwe ku busa bw'Ubufaransa. Ibi byasigiye umukoro ukomeye FIFA, inerekana ko umusifuzi adakeneye gusa kumenya amategeko, ahubwo ko no gucunga igihe neza ari ingenzi. Mu myaka yakurikiyeho, uburyo bwo gusifura imikino bwagiye buvugururwa, abasifuzi batangira guhabwa amahugurwa yisumbuyeho. Nanone mu gikombe cy'isi cyo mu 1994 cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Colombia yari imwe mu makipe yatinywaga cyane. Yari ifite abakinnyi b'abahanga kandi benshi bayibonagamo ikipe ishobora kugera kure, ndetse n'ibyamamare nka Pele yari yarayihaye amahirwe yo kuzatungura isi. Ariko inyuma y'iyo kipe ikomeye, Colombia yari iri mu bihe bikomeye. Igihugu cyari cyugarijwe n'ubugizi bwa nabi, amatsinda yitwaje intwaro n'ingaruka z'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge byari byarangije ubuzima bwa benshi. Tariki ya 22 Kamena 1994, Colombia yakinye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe Andrés Escobar yashakaga gukuraho umupira wari uteye akaga. Yawukozeho uhita ujya mu izamu ry'ikipe ye. Byabaye igitego cyo kwitsinda. Byarangiye Colombia itsinzwe ibitego 2-1, maze nyuma isezererwa mu gikombe cy'isi. Abantu barababaye, ariko Escobar ntiyigeze ahunga inshingano. Mbere yo gutaha muri Colombia yanditse inkuru mu kinyamakuru asaba abantu kudacika intege. Yagize ati, ubuzima ntabwo burangirira hano, tugomba gukomeza. Ati ubuzima bugomba gukomeza. Ayo yari amagambo yuzuyemo icyizere. Nta muntu n'umwe wari uzi ko azaba amagambo ye ya nyuma yari kuzibukwa n'isi yose. Tariki ya 2 Nyakanga 1994, nyuma y'iminsi mike agarutse i Medellin, Escobar yagiye gusohokana n'inshuti ze. Mu ijoro ry'uwo munsi yagiranye impaka n'abagabo bamwe bamushinjaga ko yashebeza igihugu. Bamugiyeho baramuhondagura, maze mu gitondo atashye yanegekaye, baje kumurasa baramwica. Apfa ku myaka ye 27 y'amavuko. Abashinjwe iperereza baje guta muri yombi Castro wari ushinzwe umutekano w'abacuruzi. Yaje guhanwa n'icyaha cyo kwica Escobar, nubwo impamvu zose z'ubwo bwicanyi zakomeje kugirwaho impaka. Hari amakuru yakwirakwiye yavugaga ko uwamurashe yavugaga ijambo uti go kuri buri sasu arashe, ariko abashakashatsi bese bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bihamya ko ibyo byabaye. Urupfu rwa Andrés Escobar rwahungabanyije isi yose ku buryo mu muhango wo kumushyingura ibihumbi byinshi by'abaturage byamuherekeje mu muhango wo kumushyingura. Bamwibuka nk'umugabo wari uzwiho ubwitonzi n'icyubahiro n'urukundo yakundaga igihugu cye. Ibyabaye muri iyi si ya ruhago ni byinshi, ariko ntitwabivuga ngo tubirangize. Naha dusubikiye ikiganiro Impamba y'Ubwenge. Nge wumvaga nitwa 2MC. Nimba wifuza igice cya kabiri cy'iki kiganiro, wabishyira muri komenti tukazabivugaho ubutaha. Nimba ugeze kuri uyu munota ukirimo kunyumva, ndakwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ukomeze kubaka umuryango mugari w'Impamba y'Ubwenge. Ndabashimiye.